Airetu aya 18 mathakagira irabu itiganite guku bururi-ini na nja ya bururi na kuri na merigirira ma kuhotana na gukorwo iri imwe ya timu ira igathaka mbitika cia Olympics bururi-ini wa Brazil. Team thaici kwina players matariho marambire kwehera ni ingi koguo no nginya tugerie ku adapt na ya mariho no ndona performance ti njuru koguo ma fans makona hope no twina beo. Coach wa timu iyo Jafeth Munala onake arena mwihoko timu ino ni ikoya kanya ka kuthaka Brazil yeka wega bururi-ini wa Cameroon. Hakuna competition endanga hata kama wewe ni boxer wewe sema unaenda kufunga mtu, but we are prepared for that and jinda kushinda Grand Prix giving us an edge over other teams, so we are going here with the confidence that we are going to win. Maukia Strikers ikangethanira na mabũrũri ta Egypt, Algeria, Botswana na Tunisia hamwe na Cameroon. Timu iri na athaki hau gatene o rumwe na athaki ageni. Turageria kumateithiriria hara tungihota plus nona kwina manzi ungi urathakira Finland na ithuĩ tumite France no nginya tuko tuigwo hamwe tumenyanire hamwe othe. Mwena-ini wake ndagitari wa timu ino ari na mwihoko ukayukia uhotani ndu timu ino yothe hatire mundu uri na thina wa mwiri. No maumivu kidogo anini no ninde mathondekete wega na nindirera Ngai wega tondu umenye mundu ena njira ndangihota kuthaka, so me sawa na nituramenya watu akinya kuria tukana gikombe kuna tu qualify for the Olympics. Handu-ini ha Shesheni Noro TV nitwa riakwa ni Ndungu wa Kamau.